Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Unitalk Rwanda, nibwo mubana natwe mu biganiro tubakora bya buri munsi. Mu gihe hari kwitegurwa gutanga igihembo cya Ballon d'Or mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu cya Kenya, abanyeshuri batwitse ikigo bigagaho nyuma y'uko bari bangiye kureba umukino wahuzaga ikipe ya Manchester City n'ikipe ya Arsenal muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza. Ibi byabaye ku cyumweru tariki 21 Nzeri umwaka wa 2025 ubwo ikipe ya Manchester City yakinaga n'ikipe ya Arsenal mu mukino w'umunsi wa gatatu wa shampiyona ya English Premier League. Uyu mukino warangiye ari igitego kimwe kuri kimwe ku ruhande rwa Manchester City, igitego cyari cyatsinzwe na Eric Haaland, naho ikipe ya Arsenal itsindirwa na Gabriel Martinelli. Mu gihugu cya Kenya, abanyeshuri biga ku kigo bita Latin Boy High School giherereye mu gace ka Kidocho mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu cya Kenya batwitse ikigo bigagaho kirakongoka nyuma y'uko babujijwe kureba uwo mukino. Ikinyamakuru cyo muri Kenya cyatangaje ko abanyeshuri binjiye mu nzu bari basanzwe bareberamo imikino, barababwira bati bari burebe uwo mukino. Mu burakari bwinshi abanyeshuri bwarabarenze badukira inyubako z'ikigo barazitwika karahava, ndetse banangiriza aho barara badasize n'ibyumba by'amashuri. Ibi byatumye kuri uwa mbere tariki 22 Nzeri umwaka wa 2025 icyo kigo gifungwa by'agateganyo. Si ubwa mbere ibi byaba bibaye mu gihugu cya Kenya, aho abanyeshuri batwika ikigo bigagaho kuko babujijwe kureba umupira. Kuko no muri Gicurasi uyu mwaka wa 2025 nabwo abiga ku kigo bita Mbale High School batwitse ikigo bigagaho kubera ko bari babujijwe kureba umukino. Reka mushimire ubanye nanjye kuva ku ntangiriro kugera ku musozi, twabwira ngo nimba rugamba rugeze kuri Unitalk Rwanda, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro tubikora bya buri munsi.